So, how are you doing, good people? How are you doing? Uh, the time we've all been waiting for is finally here, and I'm kinda late. Let me just connect this. So, good people, let me just stop this entire project. By the way, if you don't know who I am Marian Mukheti, the founder of Timeless Music. So, as you can see here, I have done quite a lot of projects in FL Studio. But before I do that, when I'm still trying to open this whole project, this is what you have to do before you can start doing a live instrumental. You need tools. You need a laptop. You need a software, which is Fruity Loops. Fruity Loops is a software that is used by musicians all over the world to do music. Anyway, I'm still in the shop. I'm still hitting the shop. So should I go out? Please be. Huh? So I'm sorry about that little distraction. Ke na le shop jwale sometimes ha ke ntse ke etsa dintho tsena ke ntse ke theoetse. Anyway, o ka nna utlwela ka sometimes my grammar is a little bit off. Anyway, I never went to a private school, so don't mind me. Ebile it's not something that I am proud ka yona kapa ke nkelang modimo hore I never went to a private school. So the only thing that I am interested in is teaching you how to do all this stuff. So let me grab my hymnal book before when I oh re ke letse sefela sena ha ke ntse ke nanabela sefela sa ka lo tsebo bona hore na re etsa instrumental ena jwang. Ke se ke batla ke le moraonyana nakong, empa he re ke nke sefela ka pelenyana re tla ka tsebo hore re sebetse ka pelenyana o tlo utlwa hore na difela tsena re di etsa jwang, re di etsa jwang. 315 sefela ha ke le tje ke le mobe. Anyway, ntho ya pele eo tlamehang hore o etse ha o etsa instrumental ya sefela sena ke ya hore o tlameha o tsebe hore na sefela sena ha ke le tje ke le mobe se bolela eng, se hlaha kae ka hare ho difela. The message e leng hore ya se bolela ke sefeng. Let me go check. Anyway, ka tla se sheba ka morao. Ntho ya pele ke hore o tlameha o let me minimize this so that I can yeah, I want this metronome to be on. So the first thing is try to interpret the hymn. Difela tsena kaofela tse ke ntseng ke di etsa mona ke leka hore ke di interprete ka tsela ya ka, empa ha motho ha kopa sefela ke mo botse hona o thabela ha se etsuwa ka pace efeng kapa ka tempo efeng. Jwale ke tla nne ke tswa ke Sesotho le Sekgowa because I have audience outside Lesotho, South Africa, Botswana, UK, all over the world. I have audience. So
ha ke rate ho ba kwalla ka ntle, empa let me do this. I don't know why. Anyway, ke le boleletse hore ke theohetse, but ke tlameha ho tswela pele ka project ena because I have promised hore ke tlo le bontsha hore na se tsamaya jwang. So ha ke le tje ke le mobe, ntho pele nna ke qalang ke ya hore re tlameha re shebe time signature ya teng. Re tla mona ke bona as you can see thutofanyana ke 1 2 3 ke 3 4. Anyway, hangata 3 4 mona FL Studio nna ke etsa ka 4 4 ke atla. I'm coming, good people, I'm coming to yore ke ne ke bapale sefela se ka le sia fela. Se ka le sia fela wa jwale ke tsamaya ke bitswa ka mona ke tlo tla ke ka o computer le yona e ntlela ka beliko. I'm coming, good people, I'm coming. Ha ke tsebe hore na jwale ke bothata bo kae. Ke kwala project ena ka tla e qala botjha. Ha jwale ke ntse ke bitswa ka mona ene ke tlo nduba thina e tlo nduba. Ke ditse sefela sena fela se.
Kopa tshwarelo ba heso ka taba tsena tse tena fela. Hai. Aba ke wala ntho tsena fela fase. It is organized to whole. Hai.